ndi mu mavuta yo kubapinga kandi udashoboye kubapinga nta kintu na kimwe uzoshikaho. Igihe cyose uzokwemera amajwi ibyo wumvise ibyo bakubwiye byose umuvyakira uzonanirwa. Ariko ndumva ndi mu bushobozi bwo gupinga ikintu icyo ari cyo cyose. Naravuze ngo ikintu icyo ari cyo cyose. Ntabwo tubayeho uko Shetani ashaka, ariko tubayeho uko Imana ishaka. Cyangwa tubaye gupinga abadayimoni. Ubundi imigambi ya Satani Imana itabaye ngo ihagarike nawe ubihagararemo yihagarike. Ntugihari nawe je simbagiyaga. Yesu adufashe cyane. Tugiye gusenga mu Mana, ariko nifuza ko turi ariko hari abantu baba baje ufata akayaga hano, hari abantu baba baje gutakariza umwanya muri iki kibanza, hari abantu baba baje kuraba naka kugira ngo bahahurire kugira ngo buke ikintu cyangwa bagirane. Ati icyo ntaramenya neza waje kugirane usenga Imana yandi yo mu ijuru, yandi nishoye, yandi haguruka ibimuga n'ibimuga bigahaguruka, yandi yashira ijuru n'isi atangiriho, yandi birema ikabikomeza, yandi yagukura mu bintu bidasiguritse mwivu hakavamo umuntu ameze nka yandi vuga ijambo rimwe rikacashika. Imana yashingikira iki yo akarimbi ibiyaga ibashingira akarimbi ntarembi ngize gutandibaza none ko yabishingira akarimbi iyo yo irenza akarimbi kubera iki hamaze umwanya ndibaza umwanya muremure nsanga nibuka ijambo rivuga ngo ko Imana yaduhaye ubushobozi bwo guhagarika ibintu byose ikadushira hejuru y'ibintu ikatubwira utumana duto kubera iki tworeka iyo tangariki twarayiretse mu biranda biragahe uyu munsi nimba ariyo twaje gusenga nahawe ijambo ryo guhagarika ibintu no kumva ijambo numva kwisi ijambo ryo guhagarika ibintu no kureka ibintu ngo bibandane. Ibintu binyuranye guhagarika ibintu bihagarara kandi kureka ibintu ngo bibandane. Ushobora gusobanukirwa ijambo icyo ari cyo, ariko nimba ari Imana twaje gusenga turi buhagarike. Hari ibintu byo guhagarikwa bigahagarara bidakwiye kubandana, ariko hari n'ibindi bikwiye kubandana, kuko hari ibintu by'umuntu bigapfa byategetswe kubandanya, bikanga kubandanya kandi byategetswe kubandanya, kandi dufise ubushobozi bw'uko ibintu bibandanya tukabireka bigapfira aho tubona. Hariho n'ibindi tutakwiye kureka ngo bigume bibandanya byonona byica byonona kandi dufise ububasha bwo kubihagarika.
numva hari ubushobozi butatu, hari ubushobozi bw'ibintu bitatu numva dukwiye guhagarika. Ubushobozi bw'ibintu bitatu, kandi ubushobozi bw'ibintu bitatu bubujije amahoro hafi igihugu cyacu. Basi twivugira igihugu cyacu. Ubushobozi bw'ibintu bitatu. Ubushobozi bwa mbere dukwiye guhagarika ni ubushobozi bwatanganya ikibi kirarenga ububi. Kandi niko ngasenga ngo menye igituma iri kirarenga ububi. Niko ndasenga ngo ndebimenye, ariko mu bushobozi dukora Imana duhaye ngo dukorane nayo. Nimba twaje gusenga Imana yaremye Tanganyika kandi akaba ari ruduzi, duce bugufi dusenga Imana ihagarike Tanganyika. Birashoboka kuko niba bivuye ku badayimoni birashoboka ko tuhagarika. Bivuye ku Mana naho nyene turayinginga kuko yaraturobanuye tugira utubana duto duto. Ntiyemera ko utubana duto duto dupfa nabi kandi ariyo yaduhaye ijambo, nahone turaruhagarika. Ubushobozi twahawe icyo ni cya mbere. Hari ubushobozi numva dukwiye guhagarika, ni ubushobozi bw'indwara. Maze bisinakira abantu niko nasenga nsanga abantu benshi cyane igitigiri nyamukuru bababajwe n'indwara ya kanseri ikiragira ku rugero rutabaho, kandi iza gutangura iduga cyane ku rugero. Narabibonye, narabipfutse, murabyibuka ko nabivuze muri eglise. Navuga ati mbonye abadayimoni bavikuze n'ibazanye inshinge nyinshi cyane, kandi bariko baratera igitigiri abantu inshinge, kandi umuntu wese bateye urushinge acagwara kanseri. Sinabivuze? None dusenge, kandi yari Imana yari yambwiye ku bantu bazosengera. Ndabyera n'abantu turiko turasengera nyamukuru benshi barwaye kanseri, ntabwo twokwemera ko impemu mbi ya kanseri iguma ku rugero, kuko mu gihugu cyacu no mu bihugu byacu no muri Afurika n'i Buraya ndabona ibikirasana. Niba ibyo mbona hano iwacu ariko biri ahandi, ndabona ntitwobiye kuko ntabwo twobireka ko abadayimoni bavikuzimu banduza abantu amakanseri atubirekere ngaho. Dumva nimba ari Imana twaje gusenga, nimba ari yagindi yaguhanaga, nimba ari yagindi yo mw'ijuru, nimba ari yagindi ifise ubushobozi bwose, nimba ari yagindi bireba ikabikomeza, itugire umuntu itwemerere tuvugane nayo ihagarika amakanseri. Hari ubundi bushobozi bwa gatatu numva twohagarika, ni ubushobozi bw'abarozi. Abarozi, abakonikoni, amasumu, amashide n'abarozi, n'abatangariza abarozi. Ubushobozi bwabo tubuhagarike kuko turafise Imana. Iyo tubivuga rero nta kintu dusaba abarozi kuko tubazi baratwishe ibihe byinshi ntitwapfuye, barabarozi ibihe byinshi ntimwapfuye. Naho muba mwicaranye aho ntutinye kubivuga kuko nureka kubivuga ngo arakugirira imbabazi. Arananirwa gusa, ariko misiyo yiwe niyo kwica. Nta gatima muntu agifise, nta gatima k'imbabazi afise. Nta mpamvu rero y'ukwanga kubivuga. Nimba ari n'umurozi yaje hano abimenye, dufise ubushobozi bw'Imana dukorera, kandi duhagurutse guhagarika ubwo bushobozi bwawe. Uronga ukinda utoni biki wonona usubira, tugomba duhamagara Imana. Ubushobozi bw'Imana bugaragara mw'ibi bihe abadayimoni bariko barasya banzura bakomeje. Ubwo bushobozi duhagarike mu izina Imana irahari. Ni Imana twaza gusenga. Nasoma ijambo ngo babiri cyangwa batatu bahuje umutima n'inama kubwo gusenga, ngo icyo bazosaba cyose kizoshoboka, kandi twebwe gusumba abantu batatu. Hari ikindi cyari kuba cya kane, ni uko icyo cyo tutaza kugifatira mu bintu by'amasengesho, ahubwo tumaze iminsi turiko turiga mu kukigwanya. Ni ikintu cy'ubukene, n'ikintu cy'inyatsi n'ubukene bukomeye cyane. Inyatsi turi kubitisha amasengesho, ariko gutera imbere bisaba ko dushira ibikorwa tugakora kugira ngo turonke umusaruro. Ndumva icyo tumaze iminsi tugikorako,
hari icyo dukora kugira ngo dushike mu masezerano yacu, ariko ndakuzaniye amakuru atandukanye nawe wari ufise. Samweli wa kabiri igice cya 18 imirongo 3 no kuvuga mirongo itatu na rimwe n'itatu na kabiri. Turasoma mu izina rya Yesu. Samweli wa kabiri igice cya 18 umurongo wa 31 na 32. Umwami aramubarira ati rengana uhagarare hano. Dufashe usome uduhere ku murongo wa 29 kugira ngo tumenye neza. Umwami aramubaza ati wa muhungu Abusalomu aramahoro? Ahimasi aramwishura ati aho Yowabu yantuma jewe umusavyi wawe nabonye agahogo kenshi, ariko sinamenye ivyo ari vyo. Umwami aramubarira ati rengana uhagarare hano. Nuko ararengana arahagarara. Wa munyekushi acashika ubwo nyene aravuga ati nkuzaniye inkuru. Nkuzaniye inkuru mwami nyen'ingoma. Nkuzaniye inkuru mwami nyen'ingoma. Uyu munsi Uhoraho yashubirije mu nkoko abari baguhagurukiye bose. Yari ijambo nagomba ko tuvugana ko cyane. Muzaniye Ahusi abwira umwami ndakuzaniye inkuru. Ndakuzaniye inkuru. Ndakuzaniye iki? Inkuru. Uyu munsi Uhoraho yasubirije mu nkoko abari bagize bakugeramiye bose. Bari bakugeramiye bose. Akajambo ryakira. Abari bagize ako kantu kubandanya no heza ako kantu bazoga fuce ku murongo. Yasubirije mu nkoko abari bakugeramiye bangahe bose. Aha 32. Umwami abaza uwo munyekushi ati wa muhungu Abusalomu aramahoro? Uwo munyekushi aramwishura ati abansi bawe na guhagurukira kukugira nabi bose. Aho hantu bazobasome neza. Uwo munyekushi aramwishura ati abansi bawe nabo guhagurukira kukugirira nabi bose. Barakaba nk'uwo muhungu yabaye mwami wanje nyen'ingoma. Haleluya. Umva aha hantu hari abantu babiri bari bazanye amakuru kwa Dawidi. Abantu bangahe? Babiri. Ngo agize gutya abona umuntu wa mbere ariko ariruka. Abacunzi baramubwira ati uriya muntu ariko araza azanye amakuru ki? Ati mukurikirane. Ngo bacunzi baramureka. Ngo Dawidi aravuga ngo nta wundi muntu bana bari ku mateka ati ko ari umwe mureke. Ngo agize gutya umucunzi ngo abona uko asa aramuvuga n'izina. Ngo amuvuze nk'izina Dawidi aramubwira ngo uwo mureke. Ngo se wiwe ndamuzi. Ngo ni umuntu mwiza cyane. Ngo mureke. Ngo kwaje wenyene ngo ashobora kuba azanye amakuru. Yesu adufashe. Amakuru angahe meza. Ngo akigira gutya arashika imbere ya Dawidi acavuga rya jambo yatangurira kumenga ku murongo wa 30 kumenga ku murongo wa 30 ngo ku murongo wa 30 avuga ubwo nyene aravuga ati nkuzaniye inkuru mwami wanje nyir'ingabo
uyu munsi uhoraho yasubirije mu ngoko abari bakugizente baguhagurukiye bose. Urumva jewe uko biri kose harama iri jambo niko narisoma numvise byinshi, hariya ibyari biguhagurukiye n'ibyo, ariko nicyo gituma nabajije ngo mwaje gusenga Imana yayindi. Nimba ariyo mwaje gusenga, nagomba ndagutangariza, warumvise amakuru menshi cyane, kandi amakuru menshi amwe wumvise nayaguca intege, nayakwihebutse. Hariho n'amakuru atazanwa n'abantu, azanwa n'abadayimoni bagomba bakubwira ngo erega hajya ntuzoharengana, erega bijya ntibizoshoboka, erega imyaka yagiye, erega ntibigikunda, erega ntuzokirirwana. Hariho amakuru ubwirwa n'abantu, hariho n'amakuru ubwirwa n'amajwi, hariho n'amakuru ubwirwa n'imyaka yawe umaze mu kigeragezo. Hariho amakuru, ariko nagomba kuzanira ayandi makuru atandukanye nayo wumvise. Nimba Imana twubaha dukorera dusenga hariya yindi ya Aburahamu na Isaka, nimba ariyo twajya gusenga, nimba Dawidi niyo Mana yasenga, niyo yari yarihebeye, niyo Mana yashyize ku mutima, niyo yarondera ijoro n'umurango, niyo yari yizeye. Agize gutya akabona amakuru, yari yiteze impfu, yari yiteze ingorane, yabona bidashoboka. Hari amakuru bari baramubariye yuko hagiye kuba ibitero bikomeye. Hari amakuru yari yabwiwe ko agiye gukoranirwa n'ibihugu byinshi kugira ngo bimukorane, ariko uwa mbere araza aravuga ngo humura, abari bahagurukiye bose uhoraho yabasubirije mu nkoko. Uwo muntu Bibiliya yari yambaye hepfo gato, uwo yitwa Abusalomu ngo yari yapfuye, yari yapfuye, kandi washobora kuba yari afise imigambi itari myiza, ariko nagomba ndakubarira uhoraho asubize mu nkoko abandi baguhagurukiye. Iyo ubyumva watera haleluya. Twese uko turi hano turafise ibiguhagurukiye, turafise ibigutangira, turafise ibitumereza nk'imisozi y'Iyeriko, turafise ibimeze nk'inyanja itukura imbere yacu. Umuntu wese hano arafise, ariko subira wibuke Imana waje gusenga iyo ari. Subira wibuke Imana yaguha waje gusenga, wahagaritse ibyo warimo ukavuga ngo ndazi inyishu y'ibibazo noronka nta handi noyikura, nabaye ku musozi w'Imana nirirwa imbere yawe mvugane nayo ndayihamagara, aho ndabizi ndaza kuba inyishu. Nimba ariyo waje gusenga, yayindi yashaha ikirere atakingi, yayindi yacinzira mu nyanja itukura, yayindi yagira neza Hana, yayindi yagira neza Pawulo na Sila mw'irohero, yayindi ya Shadrake na Meshake na Abedenego, yayindi yatabara Tabita. Haleluya. Udashobora kunyeganyizwa, ariko iyo niyo kwanda gusenga. Haleluya. Iyo niyo kwanda gusenga uyu munsi. Yayindi yakura Dawidi nyuma y'intambara ikamugira umwami, yayindi yakura Mefibosheti hariyo yatawe ikamuzana ku mugwa w'umwami agasangira n'umwami, ariko niyo cyageze. Yayindi yakurinda cya gihe baguha iminsi uno munsi ukabwihana, yayindi baguha sumu abazi ko uza gupfa uno munsi ukaba utapfuye, yayindi yamukiza mu masasu mu mabombe, yayindi yamukiza bya modoka cya gihe itebye cyangwa itaye inzira, ariko niyo cyageze. Yayindi yakubwira neza cyane
harimo bombone byananiranye yavutse agahema mugabo akaba ari muzima. Iyo yababaye kabisa. Papa sikalo katakashi yawa akaba ari umuntu yumviye abana batarini. Haleluya. Niyo Sereje uri gukumpamagaye mu bihe bigoye wabutse iyo ujyane iyo upfa ufise yampamagaye mu ijoro ntatambuka ntagenda nga ariko mwe n'umudamu bari hajya aho ku kiraro cya Ntahango ari naho ku kiraro cya Ntahango umugore wawe wiwe afise inda adashobora gutambuka nanjye afise imodoka ntashobora guca ngaho ngo ngere aho ku kiraro cya Ntahango amarira azibiye mbabaye akabaza nabo uko ndamutabara ndamuharira atahi wanjye birase reka duhamagara Imana yahabaye cyane ntiyahabaye. niyo tuduze kwizera twibaza iyo Mana tuduze kwizera twibaza iyo Mana twaje gusenga ko tutatakaje umwanya iyo Mana ndayibutse ahantu ndayibutse henshi amubwize gutya niko ndayibuka ingene yabanye nanje atamuntu yari kubana nanje niko ndayibuka ibintu byinshi icyo nawe ukakureka ibintu bituma yibuka hari ibihe bagira uburenganzira ibiziga by'abapfa uri kwa muganga uri mu bitaro uwo muryamanye agapfa nawe ugataha ariko niyo cyane si yaba cyane ritabara yarapfuye cyane ihoraho ariko nta wundi batari indi. Haleluya. Imana nimba ariyo waje gusenga nimba ubyemera ndakuzaniye ayandi makuru atandukanye n'ayo wari umazemo igihe ndakuzaniye ayandi makuru y'uko abansi bawe baburijwemo ndakuzaniye abandi makuru ibiguhagurukiye ko Imana ibifashe mpiri ndakuzaniye amakuru y'uko inda yari yugaye yugurutse ndakuzaniye ayandi makuru y'uko paseri ihagaze mu izina rya Yesu ndakuzaniye ayandi makuru nimba ariyo twaje gusenga ndakuzaniye ayandi makuru y'uko ibyari byarasiriye ibihome byari imbere yawe mu bushobozi bw'ijambo ry'Imana uhora arabisenyagura mu izina rya Yesu ndakuzaniye ayandi makuru y'uko ibidakunda uyu munsi bikunze kuko isengesho mu izina rya nimba ariyo twaje gusenga nimba ariyo ntabwo iceceka hari igihe cyo guceceka n'igihe cyo kudaceceka ariko niyo cyane si yari bitaboneka ariko igakora yari bitaboneka ariko ikavuga yari bitaboneka ariko igatabara papasikerote nomuteka labasi niba umuntu atarumva patos abantu mutaramenya patos ni ubushobozi bw'Imana bugendagenda mu muntu ukumva hari utuntu tukudigadiga tukuzuza twakamoteri ukamenya wosara ukamenya wokwiruka ukamenya worira patos niba hari umuntu yumva udupatosi tw'Imana turiko turagendagenda muri we yibutse ibyo yamukuye yibutse ibyo yamurenganishije yibutse ingene atarafise ibyo kurya mugabo uyu munsi akashobora kuronka ibyaye yibutse ingene yagenda gusa mugabo uyu munsi akaba yambaye wibutse iyo gukora wibutse ingene yakudugije ikagushira ahandi hantu amashuri cyangwa abagenzi batari kugushira yo ikagushiraho yibutse ingene yamuhaye ahantu ho kuba ata wundi muntu aba muvukana batahafise
yibutse ariko niba hari umuntu yumva patoshe biko n'umuntu patoshe biko n'umva patoshe biko n'umva patoshe biko n'umva imigisha y'Imana biko n'umva udupatoshe tugendagenda muri jewe ukamenga n'uva haniruka nakakubwira babandi hariya basama reko yababwira hariya yababwira ati Yesu arahari kubera kuvuga ngo byaraboze kubera kuvuga ngo ntibikunda iyo Mana cyane ntihari nakora cyane bikora nasoma ijambo ry'Imana rirabarira ngo mbega kuri kurarira mbega umwami wawe yarapfuye. Hari abantu bariko bararira bashobora kuba ata mwami bafise, hari abantu bafise agahinda mihebure bashobora kuba ata mwami bafise, barashwe umwami nta mana bafise, bazi imbere ko bariho ubanze wihane urazi imyaka umaze wagejejwe nande n'ibyo hakurikije ni so wawe ni papa wawe n'amashuri n'ubwenge ni ya miti bagufutera Imana uziwe kote haleluya Imana yaguhaye yarakwanditse yongera iguhaninka mugasuzugurira mbega ufise zingahe ni ya yindi imwe iyaguhaye irakongera y'iyindi uzikora abantu Imana ikuye mu bucoce mu mwanya nyene abantu bariko baribuka iyo Mana ubushobozi bwayo uyu munsi nyene irabatambukije iyindi ntambwe uyu munsi nyene abantu bariko baribuka iyo Mana niba niyo bariko baravuga niyo yarazanye uyu munsi hari akakanya nyene hari abantu bariko barakira indwara nk'uku kwibuka ubushobozi bwayo nk'uku kwibuka gukora kwayo nk'uku kwibuka kugira neza kwayo hari abantu bariko barabohoka indwara kandi buheriheri batazosubira kubona ukundi gujana ntabwo tuza gutakaza umwanya tuza gusenga Imana yaremye ijuru n'isi twaje gusenga Imana yaremye ijuru n'isi ntabwo twaje kwiyereka abantu oya twaje gusenga Imana yaremye ijuru n'isi ariko je sindavyibaza neza kuri kose niyo baje gusenga ishobora kuba yarashaje ishobora kuba yarahindutse ntabihinduka nta n'ubwisaza kubera iki muriko muridoga kubera iki muriko murarira kubera iki mugendana agahinda kubera iki kandi mwaje gusenga iyo Mana kubera iki mwenga yarabataye yarabahevye kubera iki muvuga ko muri imfuvyi mwafutanye abiwanyu babahevye kandi mufise Imana kubera iki ariko kubera Imana itubabarire ariko niyo twaje gusenga cyane si hari abantu iyo Mana agiriye neza hano uziko nari namuyobewe nagumye ndamuraba kucya namubona ni beya cyane si niba cyane si uyashitsenga yapfuye abazimu bamuboshe umubiri wose waratukuye warahindutse umuriro yaka ugatuma umubiri wose ugataragurika agatuta umuriro uva muri
waka ugataba inyama ukamenga bamusutse kw'amazi ukamenga bamutuye ari umuriro umuvamo Yesu yaramwishimiye wari bibi aho amagara bibi aho yacaramite bibi nyokuru Yesu ariko ndabona Yesu yewe urazi ko bavuga ndamuraba ntamenya ko ari nyamuye nibaza ko ari umusaza kumbe yahindutse nyamuye nibaza ko ari umusaza ntabona neza amaso yashaje kumbe Imana yamuhinduye yamwambitse umubiri yamubyibuhishe yamugeze ikindi kintu abazimu barakozwe n'isoni kumutangariza yuko atawushobozi badufiseko turi abana b'Imana turabuzukuru ba Aburahamu turiho ngo dutangaze amatangazo y'Umwami Imana turiho ngo dutangaze amatangazo y'Umwami Imana turiho ngo tuvuge ubutumwa bwiza bw'Ubwami turiho ngo tuzane abantu kuri Yesu turiho ngo dushinge intahe Yesu Umwami w'abantu akora ubyuka batera haleluya ibyo turi uyu munsi sibyo tuzogumamo tugomba gutambukira mu bindi ibyo umaze igihe biramaze ariko saho uzoguma iyo tuja si nyuma iyo tuja n'imbere murabyumva neza iyo tuja ntabwo ari inyuma twaravuye inyuma kwa Shetani ntituzosubirayo nta naho tuzohure ariko turabandanya urugendo kandi utwitambika imbere haleluya hariho abamarayika baje kumukorera akazi hariho abamarayika baje kurwana nawe nta n'impamvu tutagutakaza kurwana nawe turamera nk'ingukuma nta mwanya ifise yo kurwana yo ibandanya yigenda ibiki imbere byose irabihonyanga ibandanya igenda nibitambika imbere turatambuka tubandanya hari ibitego baguteze iminsi miremire warayirenze uzima aho ugenda ntibaguteze ibiheko amahembe ibiki barabiteze nubwo warabirenganye n'ubura cyane bariye amashano barayariye ariko ntacyo babaye umenye ko izokora bigira kabiri zawibuka icyo Imana yakoze umenye n'ibiri imbere yawe kugiye kurengana kubera n'ubushobozi bwawe nicyo mpamvu tugomba gusenga ahubwo umuntu yibagiwe ubushobozi bwayo abanza yihanasaba imbabazi wibagiye Imana iyo ariyo maze iminsi widoga usubira wibagiwe Imana yawe iyo ariyo ariko narinje kugira ngo nimba ariyo hindukiza ivyiyumviro nimba ari yayindi waje gusenga hindukiza ivyiyumviro wizere ko mwaka kanya hari ayandi makuru mashasha nari ndakuzaniye yuko ibiguhagurukiye Imana ibihagurukiye ibikwitambitse imbere Imana ibifise ku bushobozi ibituma tubandanya mw'ijoro dufise Imana ugira abantu ngo bandanye nibutse ijambo rikomeye Imana Abisirayeli ngo bageze ku nyanja itukura babura iyo baja n'iyo bava ari ijambo barabura iyo baja n'iyo bava uzi ko n'ubuhanga hari abantu bari hano bariko barabura iyo baja n'iyo bava barahano ndagiki ndambara iki ndagenda gute amafaranga y'abandi inzu y'abandi uno munsi ndarara iki n'ubu hariho abadafise ico bararira humura Kristo arahari ubundi iyo myaka yose wakoraye wariye wakuye iyakugaburiye kiriya gihe n'ubu irakurambirwa nk'abantu
abantu baguha munsi n'ejo n'ahita ejo bakakurambirwa ariko yo ihora ari umwizigirwa iracyakwambika iracyakugaburira abisirayeli ngo barabura iyo baja barumirwa barajumiranirwa ariko hari ijambo ryiza nasomye munanira baraba bariko barazunguruka babuze iyo baja niyo bapfa ngo ibwira Mose babwire bakomeze bagende bagende kandi imbere y'inyanja umva imbere ikiyaga inyuma amafarasi y'umukogote hari hirya urumva hari ibintu bikomeye ahantu hane hari imisozi n'iyo misozi yari hirya no hino mu kuboko n'iburyo hari intambara badashobora kwinjirayo bageze bariko bariruka bahunga Farawo n'ingabo ziwe bageze imbere batanahasanga inyanja nk'uko twoba turiko twiruka tuca Kongo tugahubura kuri Tanganyika iyumvire ariko Imana ngo irabaraba yabwira ngo bakomeze bagende bakomeze ko bandanye Mose akabwira ati bandanye mugende begere ibipfundika bakubita bakabateka Mose urakomeye cyane mukomeye wowe tubwira ngo iyo Mana yawe itubwiye ngo dukomeze tugende urabona tugenda gute Yesu adufashe cyane bamwe batangura kuvuga ngo iyo dutuma twigumira iwacu biragahera ntugasubire ntukipfuze iyo wahoze ntukipfuze iyo wamye ntukipfuze ibyaha nawe uzohura n'abageragezwa ukabona imipfunda ntukipfuze gusubira inyuma biragahera ntukipfuze gusubira inyuma wokira uzopfa uri kuraje imbere wokira uzopfa usenga Imana wokira uzopfa wubaha Kristo wokira uzopfa uri kumwe n'Umwami Yesu wokira uzopfa wiyubahe wubahisha Kristo Yesu yapfuye akazuka bigusubiza inyuma bizoboneka bigusubiza inyuma bizobaho bigusubiza inyuma biruzuye bigusubiza inyuma birushiriza kwiyongeranya ariko ndakubwira ngo naho biruko hampande y'ivyo hariho ibindi biza bikakubwira ngo bandanya uce muyo muriro ntabuza kuguturira urawucamo naho guturira n'ukurangiza haleluya yo bamaze kubona bose bacitse intege ngo arabwira Imana ati Imana bose sibo bambariye ngo none mfate urugendo mbwira abantu ati ni jewe none kugiye ngo bakomeze bagende imbere ari mitunda bigenda gute ntabwo ati okay harageze rero erega nagira ngo mbanze niyubahishe abantu bose bamenye ko ari jewe nyene babone imbere ko ari mitunda hirya ko ari intambara y'Abafilisitiya inyuma ko ari Farawo baburi iyo baja niyo bava hanyuma nanje ndakura ukuboko kwanje kugira ngo babone ubushobozi bwawe Imana igora ukuboko kwawe kugira ngo ubone ubushobozi bwawe uyu munsi muzima yamubwira ngo gorora inkoni afata inkoni arayigorora ayishira kwayo mazi yamicunda haleluya iyo inkoni Yesu Umwami w'abantu niko ndibaza jewe hari igihe nkwega biriya bintu iriya nyanja yari milimetero amasinzi n'amasinzi uca hasi Imana akavukana nyene ivuga ngo gorora inkoni acagorora inkoni Imana ikivugana deta ninde novuga ko ari iki sinzi ibyo yoba yarakoresheje kijya uzisi irayituza araringanira ibinogo byari hariya ibirometero by'inyanja ubundi iyo ukorokerayo umuntu ntiyari gusubira kubaho ariko uwo mwanya nyene ihagaritse amazi arihinda ikiduza ubutaka bwo hejuru itabura ikiraro mu kanya gato Imana yo mw'ijuru igutabura ikiraro aho bari bakwimbiye icoro Imana ishireho ikiraro mu izina rya Yesu iraduza ikiraro kidasanzwe ikiraro kitamenyerewe ikiraro kidashirwaho n'abantu uwo mwanya ikiraro kiraduga Abisirayeli barahonyora babona birakunze
ishyiraho ingabo zihagata amazi ibirometero akakumanikanyira ahantu ari anikana asubira inyuma ariho marayika wowe yo haleluya maze akakumanikana ari ayarika akakumanika atukubira ahantu gusa ukaba adashobora kurenga kuko abana b'Imana bagomba kwambuka ayarihinga akakumanikana bigamira anikana gusa ikimire cy'amazi ariko niyo twaje gusenga cyangwa se twaje gusenga irashoboye cyane bishoboye nasomye ijambo rivuga ngo uko yamejo n'uyu munsi ni kuri kandi bizohora ibihe byose kuri abana b'Abisirayeli bikurikira abana n'abari kwakaza ariko ntabwo nafashijwe n'iri jambo ariko ntabwo nasubizwa n'inkomezi n'iri jambo ushobozwa gutahura iri jambo niko kuronka inyinshi y'ikibazo ushobora gutahura iri jambo niko kugendera hejuru y'ibibazo kwakira iri jambo hiryawe niko kunesha ibyari byose biguhagurukiye kuko nuko bwaguhaye ubushobozi ububasha ijambo Imana bayihaye gukora kwayo isubiye kwikorera ku rugo isubiye gukora wari warayibujije hari ahantu igiye kugukura hari n'ahantu igiye kukugeza niba waracitse intege usaba imbabazi niba hari umuntu ahari yari yaratakaje ibyizigiro ahagarara umusaba imbabazi yari yaratakaje ibyizigiro yari yarasubira inyuma yari yariheruye ahagarara umusaba imbabazi niba hari umuntu ahari atabona ko Imana ikimukunda cyangwa yabona ko Imana atakintu yomukorera tumusabire imbabazi kwa kakanya sabira imbabazi abo bantu pasi sabira imbabazi abo bantu bari baratakaje igihugu uri Imana ikomeye kandi Imana ihambaye Jehova Mana turi imbere yawe Jehova twasobanukiwe ko atagitangaza wokora utatanga imbabazi mu izina rya Yesu n'abaherere tuzuye ibiganza hejuru y'abana bawe tuzamuye mwami ibyaha byabo hari abacitse intege mwami hari abavuze ngo nukura hari abagize iminsi bidodomba hari abagize iminsi bidoga mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti Mana turabasenge twasengeye n'umumama yacitse intege twasengeye n'umupapa yacitse intege uno mugabo uno mwana w'umusore Mana tanga imbabazi hari abaye kwidodomba turabona kwidodomba ibyo byatumye abana b'Isirayeli bamara imyaka 40 urugendo barugenda iminsi 40 kubera kwidoga barugenda imyaka 40 maratanga imbabazi ku bana bawe twakiriye imbabazi kubona ubikoze kuri ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo dukomere amashyi umwami Yesu bihagarare kompletema ubutagisubira kandi twongere tubwire ibintu ibibandane bihagarare ibiceceka iri jambo niwanyumve turatuma ibintu biceceka abari ko bavuga amajambo baraceceka protocol tuzanire ibiseke tunyarutse cyangwa niba dukoresha inambero tunyarutse umunota umwe tuyisubiza aho yahoze mu izina igihe umwanya umwe bishoboka ko ishobora kwihinda iduga cyane ahubwo tuyisubize muri kiriya kibanza mu bushobozi bw'isengero mu izina rya Yesu dusabe pasiteri aturongore mu guhinda gutanganyika data mu izina rya Yesu Kristo reka Yesu uganza uhirwe turategeka kino kiyaga mwawe Yesu Kristo urashiye nazi imbere Tanganyika izina rya Yesu Kristo turahagaritse urangwe n'ushura izuba ayibeza Tanganyika zari zigera turategekana tugatanganyika isubire inyuma aragenera amariro ingana ibituma
turasenga nitwituragura turategeka tuve Eliya tegeka imvura imara imyaka itagwa nabo turategekera yisanduka Tanganyika isubira inyuma abari bategura kuruga n'inzu zavuga kudodoka reka bihagarare mwami turakoze kubona ibikoresho Sengera kanseri, tereka kanseri, kiza cya kanseri ihagarara. Data mu izina rya Yesu Kristo, Imana ishobora byose, Imana ivuga bikaba, imusigaga bigakomera, Imana y'imbaraga, turagushimiye, turagukengurukiye mu izina rya Yesu Kristo. None mu izina rya Yesu, wowe duhaye ububasha kandagira inzoka ya Sikorupiyo, kurisha imyaka yose y'ububasha n'indwara yose ya kanseri. Turabihagaritse mu izina rya Yesu. Turavuze ngo turabyita mu izina rya Yesu. Turabyishe mu izina rya Yesu. Turabyishe mu izina rya Yesu. Turabyishe mu izina rya Yesu. Turahanganye n'izo mbaraga z'uyu mwijima mu izina rya Yesu. Turishe, turategetse, turarambiye, turakongoboye mu izina rya Yesu. Turavuze ngo ubwoko bwawe butarabakwa Imana. Mu izina rya Yesu Kristo. 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 Nigira indwara ya kanseri. Iyo turayihagaritse. Iyo turayihagaritse. Iyo turayihagaritse. Iyo turayihagaritse. Ubwo bushobozi turaburumiza ikuzimu. Mu izina rya Yesu. Turavuze ngome ya Kristo. 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 Turayirumiza ikuzimu mu izina rya Yesu. Turaranduye mu izina rya Yesu. Ndategetse ngo abana b'Imana bitegereze. Mu izina rya Yesu. Mu izina ry'ubushobozi bw'Imana. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Turahagarika imigira y'Imana. Turahagarika. 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 Umuriro w'Imana. Umuriro. 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 Mu izina rya Yesu. Urakoze data, turagushimiye, turagukengurukiye kuko se byose biragushobokera n'amashyi menshi mu izina rya Yesu. Turiko turasenga, reka duhagarike ubushobozi bw'abakonikoni. Pasiteri, hagarika ubushobozi bw'amasumo, ubushobozi bw'abarozi bose turahagarika mu izina rya Yesu. amagara y'Imana tugomba Haleluya. turahagaritse imbaraga z'umwijima imbaraga z'abaturage imbaraga z'amashayo imbaraga z'amazi imbaraga z'imitima imbaraga z'imihago turahagarika mu izina rya Yesu tukabarishe Thank you.
Reka twirukane ikintu cyose bita blockage cyangwa inyatsi cyangwa ikintu cyagutangiriye turagikuraho turabandanya mu izina ibyo bateze ibyo bakoze iki kintu cyose cyitwa inyatsi igiterwa n'abarozi igiterwa n'ibitsimu igiterwa n'ibyo batongeye irimba mu bisokuru ikintu cyose gikubuza kubandanya uhoraho yabwiye Mose arababwira ngo babwire bakomeze natwe turagomba gukomeza tugenda mu izina turagomba gukomeza dukora mu izina turagomba gukomeza tubyara mu izina turagomba gukomeza tugangaza mu izina abavoma barobogwe mu izina abadangaza badangaze mu izina turabandanya mu izina bitarahagaze bitangura kugenda mu izina turatanze ubushobozi bw'ijuru n'amaraso ya Yesu turatanze uburenganzira y'uko umuntu wese aho yari yarahagarariye wese atangura agende atangura akore aho byari byarahagaze bitangure kubandanya otorite ubushobozi ububasha bwo gukora ububasha bwo kubyara bwo kurongora bwo kurongorwa bwo gushika kure bwo gucuruza bwo kubaka bwo kudandaza otorite y'ijuru ijambo rirasiwe rirasizweho turabandanya mu izina Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye turagukengurukiye n'ubu turatanga imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo turavuze ngo turunguruse turavuze ngo turunguruse inzira turavuze ngo turunguruse inzira izatunganye zose izo tubazunguriye mu izina rya Yesu Kristo turunguruse inzira turabohoza ibyabocwe turabibohoze 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 turatangaza wabashaga kwibaruka noneho bishoboka uyu munsi mu izina rya Yesu kandi Imana yo mu ijuru wabisezeranye mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ubushobozi 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 ibitatwara inzira bitora inzira urakoze papa dutabaye kandi ugiye kwagura intahe nyinshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nimba hari umuntu abandanije atere haleluya nabyizeye yuko Imana ivuze ibivuze haleluya